Orogwatirite obisi ya County Commissioner Thaino Delilah Ndeti narombete ukiri kumakiri mwingi uri uchunkuni uthitira mbere kuthingatira kuragwa sniper Ndeti ariuga ona kwina athuganirwa mangi mairi marama gucuanwa namo makiringithanagua na IKARIKA rikagitanio kau nayo bunge ya County ya MERU tongoretwe ni Speaker Bundi ni maumirite kuria ciuria ndito ikonie kuragwa sniper MC Mamani mathiete na mbere kuromba ukaria makiuga mena nteto cia ati MOTUURO mao mari UGWATINE na ATETEERI ma Kioto ni maumirite kuromba UCHUNKUNI uyu uruthwe na karugi na maria makagwatikana na mabite macemani na musumano wa watho nikenda kuboreria muci na sore ma sniper muthuri muri ukiari na riboti ino. Nurimbura County Assembly ya MERU ringite narua irinjire MWINGI Kioto kionekana kia Bendan Muthiani ora ujikina rito ringi sniper. Solidarity for sniper. Kulingana na MC wa ndira sniper augite mwankira nandi ni ntuko 16 na mwankira nandi Kioto gya sniper gitironekana na thirikari kegwikuche gionto bobu onto barabugati mbaru ne speaker wa mbunge ya MERU orabugite kinyawe na ripoti ati na uchononwe tukwe kumatareki ele mwangaru are intuko 16 na tukwe very well sniper aringrethu muisupu omioro. They aringrethu muisupu omioro after so much hit yekweya supu omioro to ibwa akwatwa kenda mbako than investigations boya kyurekera mbenda kori ni atire rangombe yoro imakiri obunga muntoro awatero within 24 hours. Lakini dhai muntu tutokomea state yake mwanga dhai re muntu atekona kana ke family ka lage mwakuru ke kana ria soke na bake ointu kwengndare family ni wanto be ombone ro ambori ka ba mure yakonda ndi ana baka ambiri kuro wango ko methori mwanga dhai turonda kuri antu bana bawati namba 2 re muntu awata na mama makiri bawatro within 24 hours na muntu ake akulukuna cash bill itar less than ngiriama. Lakini ro are batu tu yaso batu ro to dori san non tono kuba muntu the chief kana the key suspect awe tarako tini akara kuliso na cash bill ngiri 20. This is an injustice. This is an injustice. And we need justice for dukweu bana njaurire kana sniper urire between gatigate kada ijire chio tuko na thainya team oigwe kugwetwa iba karere hoteli imwe junction ya kwena mawa wa maoa na kithoko hoteli wire yau na baria muno na benyunya nchobi na bauga na ndi thine moyo twebera thine ire tigere ni muntu etwa speaker na oni ndayukirie njukumu ria ndamenyera information niu na ndatumira members betu ki WhatsApp ndabera ruaria ruraro kwenderea indi batwe utoka basukumwa jirere ate kwenda kenda muntu akira araga kwario mabura bureo ina amna bubu speaker mbunge ya MERU Bundi auga mwankira nandi MC ba county MERU bari UGWATINE bokaria maisha ja heshima betu ba mbunge MERU je thinene na bari haja bongo ibo kujira maisha yoje je thinene imakandiro ngokuga mheshimiwa ibaije na bena information maisha yoje je thinene kwa batu tukuromba security thirikari na tukiuga atire inya security rere ndene MERU tutigwa twina imani niyo no tumantaje otendekeka batu tugwa tukari thirikari ere kuriku irikuku kwa tukuromba waziri Kindiki ombe otutethia na security no tuba kiwoba kwiro bakorawa kuchwa bekirwa sumu kiwoba kwiro bange bali paratho na michinka batankwenda kuga ngayoro tumbire ngayombere muntu ende atandikira muntu amwira ntukwiro gwaku ntukweje kano wakwikuka ojaje tina mbere kongina ku asiasa nene county MERU nabo bachumiria na kuga no mwanka Kioto gya sniper kura kitho gikionekana na umabunga bwitho bukimenyekana ikeja kwithira muntu akaragia akaura na muntu aura gukate no akumenyeka ndere ari kana teno akumenyeka kana tukigwa muntu ukethira na kuoneka ari oneka uturo bwawe butio
kwa gatugakira kana antu bakaura mwanka bang'ana kenda kwatu teoria biuria bobo titukiria tuli antu ba Meru kwaria guteta if anything kabwatu matukaria nkoroki tukathuka nkoroki na twetie justice monka o mabumenyekane monka mantu yete the book antu ba bongwa ba bombe te kwithira ba muragite kana ura kumba kwitha gukarikite negita inande tuwa CS kindrike tutekwenda mantu yaya westi kaita atongeria betu ba Meru eye patongere tu ni MP senator women rep na bawange bonde itoboromba na iteyo kenene mantu ya sniper ya dhidhu na MPUI mwekuru wa sniper on justice batwe barabade taira Kioto kia Meru tuone justice rwa DCI na kindiki muno please orite orders tia mtu onde wanagwetwo ni sniper ke video chiawe tia maromba baibo babati kuthobe suspects bambere ituje muno video chiawe na gwetaga antu baba ingi muno kwena fununu na inyinge muno no ndo whistleblower imwe kurwa sniper kinywa kwena fununu na batere inywa gukarua no ndo no mwe uro ugere no ina information ko thirikari ni batere kumukaria bo bwega ungi uro batere gukarua muno jeria reriko isupu mioro na karingithu nya moyo wawe nikenda tomba kumenya no ndo batwe we after the master na nande tukerania na ndire deti oro watire gite ya county commissioner ndene county Meru augite thirikari ne jukite DNA cha muriro jo kwirikana jo sniper na kabeterete mpumi nikenda umamunga butha bukimenyekana na the DCI officers wamekuwa involved and the family is well appraised and the DNA analysis the results will be released because all the samples that were needed, both from the body that has been collected and from the family members, have been received. We can confirm they have been received at the government chemist. So we are waiting for the results. Labda hizo result kupatikana zinaweza chukua muda yupi? Kwa sababu it's a matter of interest, to assure it will not take long. So we are asking for members of the community to keep calm and wait and not to speculate. So far tumeona watu wengi wanaongea ni kama wana confirm kifo ambacho bado hakijathibitishwa na kisheria si vizuri. Ni vizuri tungoje confirmation kwa sababu wakati familia haiko sure ni nini inaendelea na tukiwaongezea maneno mengi pia ni kama tunawaongezea shida. Labda kuna wengine wametajwa ama kuna wengine wameweza kukamatwa? So far huyo ndio amekamatwa mmoja, huyo Vincent Mulevi, na wale wengine kulingana na statements wanaendelea kutafutwa. Kuna watu wengine tunaweza sema for now kuna watu wengine kama wawili hivi ambao pia wanatafutwa na kulingana na statements. Na leader akizukia utongeria azukaia benefits irati kwezaniria na utongeria na burden irati kwezaniria na nabu including kurumwa kou na gukosolewa na mtu akosolewa solution utiroeka elimination on tukinya kwa tukana elimination kutero mtu omba ku eliminate all critics. Ankeri potera Uru TV mbeta muthuri Murioki.